muvea wa kwikithia usuvi kumalelo ni va Kenya NTSA kwi umuthi ni watwaisya ciikalo na ene ianda muvea ni wa ukui kauntini ya Kitui maofisini ma maundu ma uimi Kitui ATC kielelo ni kuosa mawoni mo kukonia mweo ula muvea wa NTSA ukwenda kwikia kulunga na kuolambanga cia malelo ni be wa kuthukumithwa na indi maine na andiki ma mauvo matongwe ni Ivan Gisheri ni mawetakana mweo usu uvanite kulunga ngali cia ukui wa mwene nthi vamwe na ila cia maskulu. Onesmus Chalo novikievo na atumbanisya Elivot. Muvea wa kwikithia usuvi kumalelo ni vanthe ya Kenya wa NTSA ni watu aisio marona ene yanda muvea ni okui mevo mateleva mangali cia ukui wa mwene nthi vamwe na alama maskulu na imanisyo cia uteleva kurenisya mweo muhula muvea wa NTSA ukwenda kwikiana kana kuolanga mbanga cia lelo na kwikithia wango cia ulu cia usuvi kuwa vamwe na ngali cia ene nthi. It is our purpose as NTSA to ensure the safety on the roads. Kwa hivyo we want to hear public inasemaje kuhusiana na these new regulations. What do you want us to add or remove? Where do you want us to amend? And even we know you might have suggestions, very important. And through our email, memoranda@ntsa.go.ke, you can submit ile ambayo unafikiria we can add or remove to enhance the safety of these commercial vehicles and the school buses. Evans ni avisa muvea nu NTSA igwetakana muvea hunu kwikithia usuvi kuwa ngali vala kwisila muvea uma makwithia metumia nzia nzao cia kwatia miendele ya ngali na kutuma utumani kwi ofisi kuonanya undu ngali isu ithitwe itumika vamwe na miendele yayo. More or less to say that this is a system that transmits real-time data to a center in the school. So example, gari ambayo inaenda speed ya 60. Ule ambaye ako shule at that point in time ataweza kujua gari ilikuwa inaenda speed. Gari kizimu, gari kiwasho. Dereva ni nani? It will be able to tell all this information in real time. Haitakuwa maneno ya simu ama nini. You know people, dereva udanganya, ni binadamu kama sisi. People they can lie. So it is important for this data to be real time. That is what we call intelligence. Mateleva maithutho kwatia mawatola mavikiana kunengwe ni muvea wa NTSA no kana kusuvia mathayo mo vamwe na alama akuamo maleluni. Kulingana na undu mataviana mbanga ila ciithitwe iyikika ithe mateleva ni makuli angirwithie ni twatia guta ula twanewa na andu ma NTSA nikenda withie ni twaulanga mbanga cia leluni ni kwitha mbanga nyingi ni ciangiawa ni utwai muthuku wa ngali na kwitha saingi tutomanya kila twendesi alimu maimanisyo cia uteleva vamwe na alama skulu cia secondary na alama evikite nthini wa cikalo ithini makwata mbo wiseso ya NTSA meiweta ni utethesya manene kwikithia usuvi kumaleluni. Appreciate NTSA mundu wa jambe muno kila twatutamiria reduce regulations ya masaa 6 to 6 inai changamoto kitu newa yote na mundu ila situ cia thimakao na cia mina na si late na si biwa accommodation na that same day particular day kinewa tukinika basi sana situ na situ travel to stay at the life newa kina thina indi yumo maumia 5 to 10 p.m. we get to sawa ya wende no kusogu twithuthia mateleva monze mamiatie nondo twigwite mbanga mbingi cithitwe nondo wa mateleva ma school buses school involved accident almost kila muthenya kou ni muthuria mateleva monze ala mwileluni twatie neo na ico ke twakuthi NTSA ela matonyeka matwete ofisi wa NTSA ba Kitui County kuweza kwithario kumaba mpaka master Didi vote abdingwa movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo.